U National General Secretary jongka NPP umas niaw bhalang dhar ula ong ba uba arden embasayo moj umdei uba bamsa henry udon pat kasabam namar ka VPP ka lum shispa sanbho tengka ka bypom membership umas niaw bhalang ula ong yakani haba ajingkran hakajing alang pat ba jongka NPP kabalalong hamadan kedok mu jalapet haka arpau tarik leber umas niaw bhalang ula put turoi ba ukhamtip bhama u ya kakya kasyon ka jingduna hanong krem constituency namar udon ying hapo kate ka constituency ula ong shushu ba MLA jong kanong krem constituency ulap mit lapsni ban late lorni sha constituency ki wei kumtay la dia pat umbna umtip shu shaphang ki jingduna hapo la ka constituency ki VPP ki kamya dia kum ki riu ijai ben riu henry ka jing ijai ben riu klem ka kam kalong ka jingshun ong umas niaw bhalang bat ulaya thu ba hapo yo nong krem onlap ya kitliu ki bahe Une National General Secretary ka NPP ula theru ya nong yalam ka VPP halor ka jing kenno bamsap ya ka sorkar MDA lada ukenno bangingi bamsap balipat ki pajba kim penrem yangi bat ula ong ki pajba ban keli ya uba ardan lakat nosin uyakhun bat lakat nosin ula syarem nalor kata ula ong ha ka jingwan hiar unong yalam ka VPP syapo nartiang constituency ula pensyulur ki pajba ban bampisa bat ula kenturu ya ki pajba ban jet ya ka VPP namar kamde ka babamsam henry tik ka penap da ka borti krong pisa yo kul mardo no beki pajba itu auto party ngi pra ne te ke tu to ko vi kwa benci ke jelbi payli pakalabi ka party VPP to ka party ka point number 1 Wanu presiden yung kihakon no siya nga kampanyo ang kanina. Ang pagba, bampay sabat kat kiba ay tang wat nam tep mtok kating sikay wasto siktam kate. Hagawin ka page yung ngambam sabre. Lagi NPP, lagi payba ki jeti ki VP. Kapalag kang ngam dayo bamsap, kaborti boting ita krong bisagi. Dayo bamsap anay udon ka saban bam. Tomong kete. Upsia partir de form. Cispa sampai upsia. Ngamud dan hujan nong mi kemat pingaku mud dan kipai bak kuat Arab kena nong mi kemat. Kuat Arab kipai nong mi kemat. Sekawin kedawan. Kamun kuat gurek leksion yang piwa. Gubernur yang kelam Hindi dan migi. Hai tang prime minister dia Hindi ke kelam tu migi man kesini nong. Paya jir bil kum chong tang pa parlimen sab ka hak yung idai bruyong hin ke taw yung ipakalabi. Untung ati puto kubor manak lamaway laban. Kato presiden ke parti wong don kami ke ni grims. Don kami ka niu. Tehta na ngam sa to do ke jimudi ke mong ke tero. How pijit piyang bi economic mat em kam pembiang ni geluti ke sken gumbam gumdi ke laj kam tam ke hospital ke khot ke khia ki be jai berungau ong ye pi re kong sam ta nga e je ya ke kondusi nga krem kam to i ke to chun go pi la no krem ngau ro lai minister hapo ya smit cham ke pod hol ke ha wajet memo memwa ke CIC ka on tuli ile limer ku lipai lori siong kibru hana ila de mong pagi dunangi hano krem kakao man gani ngawotip ngatai ta emi ngala emu bru dang man ke sia VPP leader go VPP awe masa pa iman apa kalafi ngite wong ngasuki ya mom wa kulini ba ang tes buyo wana ang balay ba ang pingi di machu kuda ke ejaj bru la po sakla bila sala sine ongi pareng love yourself but respect others mutsin la ngama yaay ga wajer yu benye yi lepet yu benye gi ni jel pet chini wara mutsin la ngama yaay ga laj mukra kam ngam yu benye gi ri boy to man ngam te no the leader does not behave in that way to kam te EM quality and responsibility. Let me get clear in the top ba. Imam JP am no yalam chongri sadori, yo denta yo subsudi,
Keno itu cakri yang pi bakalabi besan. Iman saya minta hayung yang iya ke family doni. Hanya kecil sikit iman ke cakri pai bagu do tiak ni minta yang pi. Tayo patagi iman ke situ bakot kubor bamsap. Tekamu tu bamsap ngala susin coba lo lem jom rema. Tadal iman ko bamsap ko klam ko man ki irresponse ko tak ada perem pai bai. Keliwa dan onsen yang lew onsen remu kau tepi. Baik begini wara. Ika parti kongres anggani hasilong kamu tu ke bos mam tayar ni. Temen ko ngale saya tayar ai ko tahu ko po ICU nak gaman kan ni. Ketelen ko kelam mam te. Dahawa buru kam te. Mem ango ma palato musi ubru. Hanai lisin de jobu. Tengah yung na job makna na chong chak bayar mi po yung man giding job ko makna. Tahay ito ke sarkar ko dawan na lijan mem kam do penci ya piwara. U prime minister muri sa su pen kreu ya ka thattai mem kam do klam gini wara. Daman very clear opinion hak bertaj tulu bi ya to yung India ha wara ko bi kat ka man gani. Ke survey yung opinion poll ang minimum 390 tangga BJP ya kendi yang 400 plus da cuba mutu ukana bi waka BJP waka kongres empor por hoy chem ga surok la kwa wirane gi bypass kwa gi taw ya paile hadro kapta gi jingi signi arli ni party te kamon ni kam kinong janti ha gi burgur start ko tip to man bait pala di uli no ya ga body upnya bi ga halor man guim Paya bakalabi ni orang, mau bakalabi. Topo cikwin ke political party, highway to ke UDP. Ke UDP jan mem kam patai pi jan UP. Kakam jo man kau kul kau hier lem hier kau. Kakam tu man kau kut tu ke level. Kamu jo ngi perhat bebel telah bernikut kam lai pelak kecengai. Mem si ke political party biang kau. Man ka am go limitation ka mang go start. O jadi kita mikmat kan mochi pause ni bakalabi. Dekawan guluti ulai, kamu jadi, ya jing mudu jadi. Ni pak pita orang rapstak bibani gino yang leman mau kena ikan di kamera le. Nanti tahu, hamca pen banyak di sosial media. Yo begini ki parti ko tahu man meeting sekelumur ya apa ada sangat tu betul apa pun detail le. Kiwan kun ku hektin. Man gibon sin to giklem kam kamang farang to useless leader. Lada bo bi arli ito ini. Uwi to da pun pula. Uwi nu to klemum. Bo ci pria no klem sama sa kega. Bo ci chun na mum kolm ko. Muru guru am kamum yo por ju babi gitu go pon ten saya chadan ni. Kadwa kata kublai si bon. Kerchan ci bor ba amra mambri yo jing jok